fire selo to mama lo uolanga iyawa if little finangalo I wanna if I unaylo Praise God. The blood that Jesus shed for me way back on Calvary. The blood that gives me strength from day to day, it will never lose its power.
Ya, ia le tu ni tai au. Ia le vi ngai fo i le tu ilo na lofa mo na ngalei. Ia wa tatu whiroa ia i fo i lumo nuu ai le tu nu. Ia vi ia le tu ia fa ta lofa tu ia tu tu umalawa i lungo ni tai au i penga te whailangi. Ile swafa manu malo o Yesu Keriso. Lo tatu li ima lo tatu faola. Tatu ola fai me li tai au i whanunga lei. Ia a o tu mau pea lo na lofa mo lo na lei. Ia fa ta lofa tu fo i tatu maftanga i lungo penga te whailangi ni tai au. Ia o la so nafi sa wha amana tu ina ile aso wha pitoa mo nai tina. O le lalo langi atoa o malawa ia o le wala whai me li tai au whanunga lei. Ia ele aise tala vale o tatu whalungoina. O na o le leo o le alanga fia fia o le manu malo Yesu Keriso. Wai umale manu ia le aso na whaapitoa mo nai tina o le tatu watu nuu sa moa. Ia le ngata i lea o le lalolangi atoa. Ni lata au ia whaatalo whatu le suafa manu malo o Yesu. Ia wha good morning, morning, good morning, good morning le nitai au. Ile suafa manu malo o Yesu Keriso. Ya nitai au ia na tatu o mau ili titalo. Ya ia wale tua lo matu tamai le nitai au. Fo ilme malu male vi inga i lau fio tu mau mayu wha manianga mo i matou. Nitai au matu a matal por kalame. Pio na eti tofi i matou te au na mga lulu e ai mo lo fina ngalo. Ya tama feta lai o le nitai au lo matu o tua. Ya wha manuia le wha longo a lau whanau lo matu tamai. Ia whapea fo ilo tangata e whai mawhonga tau mori o lau fio. Ia ilo wang le leilo mātou tamai, ia ina se anganga. E mo oe ma lo fina ngalo lo mātou atua. Oi fo isi e tasi. Mau i mawhatianga o le nitai au lo mātou atua. Ia mātou tuu i lau fio me uma. Wa oe le tonu masa o mea umalawa lo mātou tamai. Mātou i le nitai au, mātou aia. Mātou whaalonga le tausangi o manu i funga la au. Ia whapena lo mātou langona nau tai lau fio. A wale anga oe ona le malosi umalawa. Wa mātou wala whai mai ai whanua le lei mai lau fio. Mātou te talo. Ia i lātou uma fo ilunga o penga ta whailangi ni tai au. Ia iai au whamunianga. Ia ilo wanga le lei vai lua tutusa so mātou manuia. Ia la upula mātou whalongo i le nei tai au tama wheta lai oe awoni whai o mātou loto. Ai o lou fina ngalo lo mātou atua. E whaatonu tonu ai mātou e awa ia i mātou. E whaapoto ai fo i mātou e ala i lau o fionga whawina. Ia wheta lai oe le nei tai au lo mātou tamai. Fo i le malu male vi inga i lau fio aua lavane i ate mātou. Ai o le vi inga e fo i atu. Oe ta talo le ni tai au. Whamanuia i lau whanau le ni tai au. Ona o Yeshua mātou wole ma wana au atuai. Amene. Ia, viele tua ni tai au. Ia, o umona tātou molia fonga i la au. Tātou tapa au le langi. E o tū hoi whangalilo le tapa au wale ala tau wale ni tai au ia. Le o pa ia pai po langa o sua tuli o ainga ia. E whapenari fina ngalo alofa o le atu tātou pai i le susia ma le tamau ainga ma le anga le lei o tātou tapa au le langi o le ala o sua ai le nei tai au i le alofa ma le anga le lei o le atua i le na oni whai ngā nu e whai ei upu ia e whai fo i tono le fionga whauina le atua le ange a sua le upu lea ia o le na whai le na mo tātou Lango la fionga le tua e whaatonu, e whaapoto, ia i fo tātou wa. Ia nei tai, ia o la tātou wolo mau isi tusi o le a mawai tātou. Au pule nei tai au, ia tusi le alfo mai le ruka e ui o se tala te whaalongo so ia. Ia au te amai ai nei tai au. Ia e hau fwena tātou tala noa ia i apopo inga, po tima inga. Ale ali faola mo oe maua. Ia tātou, paule me tātou te whaia. Ia tātou usi ustai, ora mola tu se foma i luka.
luka lona tau pe sfun malaiva ia o te whaitawina mai whai upe lua sfun malaiva ia se ia whaangata mai le whai upu tolu sfun malaiva luka mtau pe lua sfun malaiva ia lona whai upu lua sfun malaiva se ia whaangata mai le whai upe tolu sfun malaiva ia whapea lona whaitawina ua lanta ia i peta whake ma peta nia i le maunga o live le ingoa ona au atu lea o ia o ona so ona au atu lea ia o ona so o toa lua ua whapea atu lua te o atu i le ai o lua o luma nai o lua o iai lua te iloa le tamai a sini ua no tia le i tia ai lava se tas tangata lua te tatala i le tai mai whaifo i e fesili mai se tas ia te o lua se ale mea lua te tatala ai le a sini lua te whai atu ia te ia whape atu e manao ia i le ali. Woe na awina atu. Ona la maua i lea. Pei ona fetalai mai ai o ia te ila ua. Tala ila ua le asin, e tamai asini. Ua fai mai ia te ila ua tangata e a na toule mea. Se ale mea lua te tala ai le e tamai asini. Ona lafa i antu ai lea e manao i ai le ali. Fai tau pelu tosu malima. Wala tai mai ai i a Yesu. Wala tau lafo la tau ofu i runga i le tamai asini. Ona la tau whati e ai lea o Yesu. Maliwa ne lea o ia. Aua la tau fufola o la tau ofu i le ala. Ia le tusina ne la tatu tartala noa ia le nita e au. Ia na fai maile le fai muli nai uma ia ile uwe fase fulu. Ona tali atu lea o ia te ila tau ua whape atu. O te fai atu ia te o tau a le whengana vai ila tau nei. E ala langa mai lava o ma. Ia le tua. Ai ole manatu au tu e fia wha mawhaine le tai alo nei. O le wha alua ona tau mai i e tusi lea. E wha pea. Le whai upuna e tolsi pun matasi. I le whai unga le tolsi matasi e wha pea. E manao i ai le ri. E manao i ai le ri. Whai maile le whai upuna e tolsi mal wha. Ona la whai atu lea e manao i ai le ri. Vi ia le atu ni tai au. Ole tala lea ole tala malama lo. Tau tala ia tu se fo mai le luka ole malanga fa tupo Yesu. Mai na awina ye Yesu ona so e to lua fa mai o atu le nu o luma na yatu. Lua te tau ele tamai asini ona lua te tala mai le a fai e fai ane se tasi ya tō lua. Ona lua fai atu le iai e manao iai le ali. Ole nei la tae au. No a inga i lunga o penga ta whailangi. E le o le tamai asini la. Ai o lo feta lai le tusi le alfo mai a luka le tae au nei. O oe mau o lo o manao iai le ali. Amo ia i tā ua o lo manao iai le ali. Ai a whai walu atu o le finangalo le o le atu e manao le ali i atu e. O leo te tala noa i atu oe le tae au nei. Aua nei e tuu whatala le. Aua nei e manatu whaatau wa ai le maule o le fionga le atu. Whamai e manao iai le ali. Ai tanga tu le loloto le whauinga ina le whai upu le e manao iai le ali. E matau tia. Olo i se fe au sili ona tāua i tu tongu le whas whai upu le.
Le o ta ua whaalua tu se fo mai le luka e manao I ai le ri. Whamai a whaiane se tasi a te o rua, ona rua whaile I ai e manao I ai le ri. O te whaata wa ina la ile ni tai alanga I me o lo tu tupu I te tonu a inga Io o mai le vaitau ni o soifuanga. A whai whini sao ngā mea le a inga o sao le a inga ma le au a inga atoa I se meo se whanave lave a whaeto e tai lima se fulu pusa apa ma le tai se awhe ta alama le tai a na alu leo le upo le sao whai e o le whatonunga le sao e lima se fulu pusa apa ia ma le awhe ta ala ai te iloi I le whaata waina nā mea ai o te whaata waina le whai upu leo le fionga le tua e manao I ai le ri. Amu ia oe o nai manao I ai le ri. Amu ia uolo manao I ai le ri. A o lo tatou whatala le pea. O lo tatou whatala le pea I le nei o langa. A le o lo tu pea le atua e manao I a choa e manao I a chau. A o lo whai lava o ta loto. Whai lava o ta manatu. Whaali o ta mawhauwhaunga. Aya. O lea lava o lo manao le li I a choa. Le lava o lo manao le atua I a choa li tai hao nei. E lei se sili atu I lo Yesu Kariso. Wai oe wai ya o manatu mai ai o ia. O toi manao mai ai o ia. Fe mei foi la fionga le tua. O lo manatu mai pe o ia ya choa mau. A leo fai mai le tusi a luka le tai aule nei. E manao I ai le ri. Amu ia oe amu ia o lo manao mai pe I ai le ri. E ti ngana tele me se sema me le anga tātou te whaia. Aya e manao a le ri I a choa mau. Le popo inga male malvarsio al fauri nei tai au. Lo a inga I lunga o penga ta whailangi e le ngata I leo whafonfonga anga lo matonu. Sa tapuala le nei tai au. Le ngata I leo Samoa atoa ma le lalolangi atoa. O whea lava le tawhara nei ke lope o e whalongo longo me lunga o penga ta whailangi. O te tala noa I a te oe le tai au le nei. O lo o manao le atua I a te oe. O lo manao le atua I a te oe mao le tama talavou le teine talavou. Ta mama le tina o lo manao le atua I a te oe. O le manao na o le atua I a aua nei e pa u I le leanga o le loloto o le angasala. Tupulanga talavou lana o le vai tau o le seifuanga ua malosi mai tupulanga talavou. Ai wau fautua ma walwarusia o le fau elea o ie lau puata ma fai ngā. Fai mai le tusi lea a fai e fai ane se tasi a te orua. Ia orua ta tala I ai e manao I ai le ri. E a me tātou te le fai ai roi fina ngā lo le ali. Pe a fai wa manao I a te oema. Alang o le tele vai tau tātou le taimine o le saifuanga. Ua manao I ai le ali ia alang o sili atu le poto le tangata ua e whatuoto na I ai le ali. Ua e whatuoto na I ai le fina ngalo le atua. Ai se ilonga e mulo lima ona e tapa lea I le ali. Se ilonga e o ia to e mawhatianga ona e tapa lea I le atua. Ai whai mai o fofonga o le atua o lo o ia sila ia te oi, o lo o ia manatu mai ia te oi. A leo te whai mai le tusi le tai auna nei, whai mai e manao o ia te oi ma. Oe le tangata o lo e tu mau, o lo e le loloto le angasala, o e le manao ia I le ali. E manao le atua ave ese mai oe, sei mai oe, mai le lua pala. E manao le atua e sei mai au sani mai le lua pala. Ea, le angai manao le atua ia whaolaina oe. Manao le atua e whaolaina au. E rei whaia oe ma ue le atua tātou ti oe whaini mea siri ona le anga. Ai na whai I tā ua le atua I ona a aupa ia. Ma ona whoringa tutusa. Ma ona whoringa tamali I ma tamari anga na manao le atua. E whaolaina oe tātou ti o mai tātou te vivi I atu I ate ia. Whafo I atu le vi inga I ate ia. O le mafu anga le o le whaai loa mai o ngā luenga le atua I ate oe ma. Aya, e matautia le atua. E anga le lei le atua, e muti vale le atua, e anga alofa le atua. E le ai se me le anga I ke riso I ate oe ma.
Aina oe ma uti ngano mana ole tu ya tu ma. Ai fai au ta loto a. E fai au ta loto. O tale fai ele me lo fina ngalo ya ile tu ai fai ele loto le tangata la vai a. O mena le utal no e lita e olo a inga lungo penga ta fai langi. O lo mana o Yesu ya te oe ma. O lo mana o Yesu ya te oe ma i taimi uma. Ele na se taimi lai titi. O taimi uma o lo mana o ia ya te oe ma. Au ni e tau ese ai mani fina ngalo le atua le nita e au. Lo ta mama lo tina o lo fetalai manino mai la fionga le atua fa mai a fai ane se tachi a te orua i a rua fai ai e mana o iai le ri. Ele leila ale mana o le ri au e ala fui e te mana o i le ri. E manuia mea uma ya te o e te fai a. Fai mai le tusi na evangelia i one non ta pe suma lua. A olona fai upe se funu man fa e fa pēr no fai ta wina. Ua maua e Yesu le tamai asini ona tie oi ua maua e Yesu le tamai asini ona tie ai lea fa apei ona tusia a faila e maua o Yesu Keriso ua e faola ina fa mai e tie o ia pei ona tusia a foi langa lena mana o le ali ia joy o le la ua le tamai asini a o oe ma ule ua tala noa ia ila fionga fa wina le tua le tai aune. O oe ma ule ua tala noa manino ia ila fionga le tua. Ta tia la tama yasini a o tuu iai oe, tuu iai a. O ta ua o lo manao ia ile tua. Aua nei fai o ta loto, aua nei fai lo watamai, aua nei fai lo malosi, aua nei e mita i mea ua e maua aya. Ia ta mita ile sa tauro o Keriso. Langa o le mana o ia ia te oe ma. E te mea walo te whainga ruenga. E te lo e langona i au tino. O lo o ia ise mea o sasi lo o langa o le sau e whaia. Ia te wha maua lalo ai le atua po o le tonga ngiu po vere meo te aru ai. Talo e mufa le atua wha mole malielo fina ngalo. Wha maa ngalo a. O le ae te manao ia te au ale ua ule whatau nuina. Ia e te loe. E sila fia foi ele tua le mafuanga wa ele whatau nuina e lona fina ngalo. Ona olo walu e te sa ili. Langa mea e ilo whatua tua ele nga sa ili ma e ngalue. Ia e mate ilo whatua tua. E pera mafuanga na walu pea e ise mea e olo tupu ilo tangata. Pea o walu au e ise mea o sasi. Te lo e tatou ia wole lotu. Mo ia te lepe pelo ia te oe. Po le ama le ala wanu le lotu e te iloa le leile me o sasi lo olanga. E te langona le leile pa i mai o Yesu ia te oe. Langa e leise mea lilo e le wharia. Po a mea umatato de na mai lange ati le sila whanga ale atua. O lo si sila fofonga ale atua ia te oe ma. A leo pi mai le tusi le neitai au. Fa mai e mana o a iei le eri. Po le ale ta leanga, po le ale ta pio pio, po le ale ta pepelo, po le ale ta famasino, ai fa mai e mana o a ia ine ia choe ma. Lo a inga ni tai au. Po le a ma le atu langa uma joy ai. Le o tala no manino le fionga le atu le tai au nei e mana o a Yesu ia choe ma. Ele leile mana o Yesu ia choe ma ala ye lo lote te mana o fo ia Yesu. E te loe, e le mawhai ona ua vese ina le tala le tamalo leo sa kaio. Lango le malio le tangata leo sa kaio. Na alu le malanga Yesu o la nasia singa aya. Ai na manao sa kaio e fieva ai ya Yesu. Na manao sa kaio e fieva ai le tangata ino ya Yesu. E le itu ue sa kaio ilo na spopu malona sa sa. Fea lua i solo le tamalo e sa ili se mea e fieva ai el tangata ngoi a Yesu. E wafa mai le tala tus pa i le tamalo e sa apopo. Ia ele mawhai sto ino sa ka yo le maurulunga o tangata. E meia. Fa mai e isa vali fa mai na mo e o ia. Le tangata lo yele nang nauta inga e mana o ya Yesu. Wa le welo sa ka yo. O lafu e mana o Yesu ya te ia.
Ilo le nei sa kaio o le aso le nei mana o Yesu ya te ia. Na momo e sa kaio me na momo e ma e le la e ngol suka molo. Wai lo le nei sa kaio fe no so to Yesu i la lo la au aya na mo i ale mana onga sa kaio e fia va ai ya Yesu pe fia mana o ya Yesu. Mai na uia to Yesu ma te pa e uia lungo la au. Mai le tala inga Yesu na e sa kaio ia e vave ifo e tere e whaaluana ifo vave ifo ia ilang e te tau ona o nofo i lo fali le aso nei a inga o le atua le tai nei o le langona na e te tau ona ho ia te taua a whai e mana o mai Yesu ia te ane ta tele mana na o ia Yesu lang o tele mele le e whai e Yesu ia te o e whai e Yesu ia te ia wa o matu foi mere le na fai Yesu na fi le aso tina fa pitoa le aso na fi tina tatu va vai o fufou u la lole o a me o me alofa o le aso sa tina sa mana o Yesu e fai fali ma fu ana man wi aya so tina ona le ile ma fau ma le langona ile lifa ola le anga tatu o lana fa nau o tātou, leana tong iola Yesu Kariso, ia whaolaina oe, whaolaina. E lei whaia i tātou e le tua tātou te oe whaile nei malena, ai na whai oe le tua, ia tātou o mai e whafo iatu lona vi inga. O le mafu anga leo toe whai mai ei luka le taiao nei, e manao i ai le rii. Amu ia oe, amu ia au pe a whai olo manao mai ei le tua. Ai o te tau ia toe, e le aise nā mea, langa e mana o alea tua i ona tangata, e mana o alea tua i lana whanau, e mana o alea tua i la vea ina o le tama ma le teine, ta mama le tina o lo whaatala lena whailo o langa, se le taita ina o lo a inga whai mai e mana o lea tua i ate oi. E mana o lea tua i ate au. Ia taita ina o tatu a inga i leala tonu o saunia e Yesu Kariso. Awa nei taita ia o tātou ainga i meo le nei o langa. Nā mei upa lea pio ngā lea tua ai lole me te tauna i whaia ai le whaia o lau anga sala lea. Hallelujah. Vi ia lea tua le nei tae au. O mei wale tusi nā mātai o lona mtau pe lua su matasi. Mata yo tau pelu su matasi alo na fayu pe fitu. Vapea. Ua la taita ina mai fo ile asini. Male tama ya asini. Ua fae e iai o la tou ofu. Ma faati e ti e ai o ia. Al fa mauriangan na le mele fa mai mana oile li ia ti tato. Langai mana ole tua awane yo tatou se. E mana ole tua ia lavea ina oe lavea ina ole mafu angale na le manu ile tua ilo na alo fa pele Yesu Kariso. Langai mana ole tua aua ne ifano oe. Aua ne ifano aya na mana ole tua ya te oe mau ia fa ola ina o ta o tangata. Mai varu pole vionga le tua e fia ma oli a ngelu le langi. Ile tangata e toatasi e fo i atu ma le anganga o salamo ma le whamaoni. Maia, langa i mana o le atua i ate oe ma. E mana o Yesu i ate oe ma. E le mana o i e whaatala le whainga o lo o langa ma lo o langa i a Yesu. Aya. Nā mai e ia me le uma i ate oe ma au. A le mana o leo Yesu i ate oe ma. O le mana o leo le atua. Awane ye fano, awane yo fano. Na wefe maile yo ane tolu da suma leono wala ula vilu ya itanga tauma. Awa wo fa pe lava na lofa ole atua ile la lolangi. Ene ye lofa le atua na New Zealand, ene ye lofa le atua na Australia po America po ai. Ile la lolangi. E mana ona ole atua ia la vea ina i tatou. Awane yo tatou fano. Langa ole atua e tangata ele whailonga tangata.
O le atua o le alofa muti vale lava ia. O le atua o le mana o lava o ia ia te oe mau. Ia ta sao atu i le ola e whaavau. Awani o ta whatala leile wala wino ta ue le atua. Awha me o mana o le atua ia te oe. Alo e whai. Ai le mana o le atua ia te oe. Ai whatala le. Aua e te fefe. Lama meo le fionga ne atua e le se tuse tau wha fefe pe wha matau ia te oe. Aia. E mana o le atua e wha maa losi ia te oe. Lama le mana onga na tusi le fo mai le aluka wha mai. E mana o le atua ia te oe mau. E mana o ia te oe mau. Langa a whaila tātou te leo si tai polo inga le ane atua le whai mai whai buri na e whase furu. Wha mai e o le taimi e le whenga ana. Wa itangata aya. E ma whai e maau na ala langa mai. I re lawa o tau ia te oe lo ta mama lo tina lo uso lo tua fine le tai au nei. Aua nei o ta whata malai. A whai o mana o le atua ia te oe. Whai fina ngalo le atua. Langa leo mai le tusi pa ia wha mai a ho e le taimi lea. E le ma whai na whengawa ta. Nga whengawa na i kanata. Ia ai fa mai ala langa mai ma. We vale e fai va venga le tua. We wo o ma alu feta le tua o te milia mai ala langa mai ma. Ai sa vari la ole tele vai se ma e tu auto peka aqui o te fala mai ai. Sani o aula de ai. Ka ki ale ma ale fe mai le tua. A o le tai mele ma fai ona fenga na i ka ko. E ma fai ona ala langa mai ma. E tai me ala langa mai ma avi ia le atua. Aya, ungu tangata. Langa o lo mana o le atua ia te oe ma. O le mea la le nei tai au. Awane o tatou whatala le, awane o tatou manatu whatau wa. A whai o le te ilo lai mana o le atua ia te oe, whai fina ngalo le atua. A whai te ilo lai mana o le atua ia tau, ia o whai a le polo a inga le atua. Langa yo le taimi ele o le taimi ele fainta tu te ftau talai ai fa mai nga ngana mai ma sa moa sa vali nei faingo tali ngalu le malo te va vai la sue masini ele ai ma se ma la tu ka kala ke minye a le u veta lai manino le avion a fa wina le tu a o le taimi ele fainta tala mai tangata ai nga ngana mai ma langa ele pepelo tu spaia ele pepelo le avion fa wina le tua. O le fionga le tuna mai ia o ai e wha tonu e wha apoto i ta ua. Lo a inga le ni tai au. O lo mana o Yesu ia te oe ma. Vea le me o tai ai le ni aso. E le o tai au. E le ona taratu e o neia. Aua nei e wha longa le upo le tua e wha maa a pēro loto. Nai me tus pa ia o le o ina so e wha maa o na ua e wha fosei o na nuti mo ia. Ai le ai se fo ai fai mai le tusi le taialu nei e mana o le atua ia te oe ma. E mana o ia te oe ma. Lo ainga fo i runga o penga ta whailangi tātou ia o i te tonu le whaoratanga po i te tonu le aina Pentekoso ai alu tai mai se anganga mo le atua. Ai alu le lima o se anganga e mai mo le atua. Tala noa ia i le upo le atua e o te tala noa ia i le upu. Langa o la upo e alu ato e whale tongu i lo uso. Ai tala noa ia i le upo le atua. O te tau ia te oe le tai au nei. O le tangata le le manao ia i le atua. Ai oni e alu e tala noa ia i la upu. Langa e tai me alu muta la upu. Ai le upo le atua. E puna pea, e chupu pea le loto ma le langona ma le manatu le tangata. E foi mai le atua. Ai la ungani foi le nei tai au. Lo ta mama lo tina lo uso ma lo tua fine a fai wai te tonu le whaarutanga. Awa te pupunia le mata le vai. Tu le vai e tafe. Awa nei avea oi avea mo whaala ve lave ni ngā ruenga le atua. Tu le vai e tafe. O le ale la au e tau pepa ia ele vai toi hola. Ona lea. Langa laima nao ia ile atua. O laima nao ia ile atua. Ai au ane ia vei tātou le whaarutanga ma pupuni o le mata le vai. Langa wau te tonu o te tonu le whaarutanga. Olo i tangata whaale tonu. A tātou wawa aine i aso saa se praise mai la tama a. Lana whai mai ale la unga le whai whai. Amen.
Amen. Ai te loe. Ele pepelo yo istangata. Mea na ingole antikeriso. Tangata pepelo. Ai te loe ole loto le tangata lava ia wo tia. O te tau ia te ole nei tai au. O le tangata na moni le manao ia i ole atua. Nā tātou te loa uma malama uma le vionga le atua. Whamai awana I whaia le mea lo lima tamatau ia I loa lo lima tawanga vale. A whai whai ave se mea alofa awana I lia le pū. Ave ngungu. Ona maua leo lo tau. Are tangata fo alele I pole aso o sole nu sole kalesia. O hauna whaia ta vale fifi au. O hauna whaia le ha. O hauna ana. O hauna ave le ha. O hauna te roe. O mea umana. Ta lofa I lo orang au na ele atua. O le tangata na o mana o I monge o sole tino. O ona langona, o ona manatu. Ai leo mana tu natu I le alofa mananga le leo le atua. O lo mana o ai le atua ia te oema. O te au ngani le te au te valvon sia al fau. Lo ta mama lo tina. Awane ia ise langona fa pe tupu ia te oe. Awane ia ise langona fa pe tupu ia te au. Ai a tātuli mata I le tusi le taialu nei e manao I ai le ali. A whai manao le atua ia te oe lewo whai atu Io e manao fo'i le atua. Au e te alu ese. Wala o le tero tangata whaola ina le ila mo I o te le pepero te tau atu I luma o le atua le taialu nei. E pepelo le unanga istangata. Si tama I mea manu ai whai au le la tunga ana ele e leto e fo'i mai lotu. Alu loa whai nei mare na. A leo ana I loa le fionga whawina le atua. O leo ana I loa le taimi na mana o ile atua ia te ia. Ai na fo'i lo itua o la vesi tama I mea se la unga whai au. Alu lo itua. Le la kunga nga ua wakoele ngei mare nga la waku maya mare nga. Ai e whaalonga le vivi le whasa. Hallelujah, hallelujah. Ai te loe. Le maali e pepelo. O le matoa tele o tangata pepelo le I tonu au whasating. Na ua minko whaatasi tangata whaolaina. Ia, martama, Ai o tele vitano ke ingo ia satani. Ke ingo le kakale ingo ia sakani. O tele via lele ia I tangata le sakani. Telo ua fiu satani e toe lui o te mine o ke ika se kangaka. Le ai. O sau foi le lau o te la veana parwe whamaua lalo lo toi le atua. Pea whai saule lau le kawara te la vea ai. Nei li sana lau mausa o whanonto o tia lo le atua. Whamole mole whamangaloa. Whamangaloa ulanga la e se ngo male unuka. I tama te whamama e te lo e wo ulang ngone le tai au nei. O lo mana o le atua ia tia. O lo mana o le atua ia tia. O lo mana o le atua ia tia. Alu tele o tai. O te whatala le mana o le atua ia tia. Tono lo ainga. Lango te tautala au ia li mea lo tupu ia tia umalo ainga. I le taimi wo whapea atu I lo ainga wo au le tue tala noa iai. Wala wo umana o tauri fe au. Wa umana o ami whaafia ma ave iluma lo mātou ta mama whaia mātou tala noanga. Wa uma la lo taimi o la uchi la fia le tu o mama umalo la tu tot. A te lola il me marino wo o la taimi ne wo wa vai wo fai ma fasi me tangata. I wo ka e maka ma le anga foringa. Fa pele mui fo le lo loto. O mama umalinga luenga sa o tau fai lu jo tonu lo ainga. Ia mata uma ia va ile tu au to inupia au to lo marijuana. Ya te lola e wa matala no pa vai taimi nei. Wa matana o mai o kama ngai o kaudo. Io mai wo papaku maka. La vola sa o talia le fa tanga Yesu Kristo. Wo mana o Yesu Kristo. Ai o to e o fai la lang. Ya veo. Ye wo mai wo ka e maka. Wo su ile si mata. Paku le isu. O va pera le mu fa lo to le tua. Fa mole. Ia fa mangaloa ni te iwa o sasi le teita ina o lo wainga. A le la wo vai wa matana mai wa papaku mai maka.
wa matana fa po me tangata ia kama ia matu ainga wa pero lo tore tu fa fitai wa umane ngal wengal tangata tu watu ila wa fio atonu la le wa nga fo la le wa matana fa ia tamale il fa po me tangata la fo la wa fa tu pe tu salamo ia alo tu pe ia uel matu ainga talo ila tu fa mole au maia lo wanganga pa ia lavia ina wala fo ia tu ila na fio wa fio wai e walang umano tala noa ia ila tua wa ule to fese me tan fo ke ka si la to ole au tu ina la to ilu mo le tua ia na pule le ole tua fa ia la tale le wa me le tua makanga fa pa ku mai foringa i ole na ele leina na fa paku ala mai le hola ia al mata al mela le mai fa longo atua o fa be mai pai ia la kamale ka o koleisa ia le mela na o te tau ta nei langa awana mana o le tu e fa o tu langa le ia tu e pe fa telefalo la me tus pa ia o le o ina so e fa ma ale wa e fa vo se ia ona nuti mo ia ai le ai se fo e fa pe na winga o le atua o le tua e alofa, o le tua e angalelei, e muti vale le maia, aya. O ale taimi o sila fia le tua o tumu le fua. La mai tu spa ia tole tu ina nau whanau mai le angasala, ama tua le angasala. Whanau mai le, oti. Ai mai le tu sia roma o le oti, o le tongi lea o le angasala. O le manino vai tonu le upo le fionga le tua. O le totongi la le o le oti, o le angasala, o le oti. Wa angasala pera tangata ai le falongo. Ia leo fai mai le tusi le aroma. O le oti, o le totongi lea o le angasala. E vai lo fe talai manino le fionga le tu. Leo fai mai le tai aure nei. Lo ta mama, lo tina, lo uso, lo tua fine, mai se whanau. E manao i ai le ali. E manao le tu i atoe. E manao le tua lo wa fine, e manao le tua lo wa tali, e manao le tua ya chao. E le manao le tua tatou te pa o atu i le lo loto le amsal. Aya, e manao o ia ya te tatou. Ai ona o tatou wa ia, o lo wala ngona ma lo manatu, ona o oe, ona o au e mafu ai tulanga ia. O le manao Yesu ia to ai te ena mai o lo tu pe o ia ma tui o a fea e te fina ngalo ai e te tala mai le fai te toa o lo loto mo Yesu Keriso ta lo fai a Yesu o le a o lo tu o le a tato te feo ia la tu o ma fai le ngalo e ngalo tui ai mai le feo ngale a tua fa mai o mea uma tato te ole a tuai tatou te ala ia Yesu Keriso ona fatu atatou wo ole el tama o ilang le olo whairinga alwe ngā Yesu o lo tui o lai manao ia te oe manao ia te au aya o lo tā whama a pēr o lo whaia pēr lo loto whaia pēr lo finangalo whaia pēr lo poto whaia pēr lo malosi ai whai mai le tusi le tai alu nei whamai o lo manao Yesu ia te oe ma tai mai ia te au e manao ia i le ri. A inga o le atua nei tai au, ro nuu pele o sa te puala. Na tu nuu Samoa e le awa ia e lau puata ma whai ngā. E le awa ia fo i le matapia le manaia aya, na o si fangu ma si fautuanga le nei tai au. O lo manao Yesu ia te oe ma. Awana i pupulo loto i o le lalolangi nei lange mai e ele monga ma le ele fa umati ai. Ai o te tau ia te oe le tai au nei ia e talia le mana onga Yesu Keriso e manao o ia te oe ma. E manao o ia te oe ma. E manao o ia sani o te manao ia te oe. Pape nale langona le wai ele nei tai au. O te whaftai e le fionga whawina le tua.
E sala ngona mamanato tangata wa ole awa inga le wa mai le atua ia te tato. Ia a ola ele taimi o le atua. Tato te le mawhaiona tato tau tala le awhionga whawina le atua. Leo wheta lai le atua le tai au nei. Wha mai e mawhai e maa o na alalanga mai. E mawhai e maa o na nato vivi atu i le atua. Ai ala umeo wha. Alo tau pea le lotu ma whamai o oe o talia le whaolotanga. Au lea ea sa ta meo whai mo le atua. O lea ea sa mea sani o whai mo le atua. O lea ea sa tatou meo whai mo le atua. Nana tatou o le wharisana tatou no nofo whaalongo. Tau le staringa alu le staringa ai mai o loo mana o Yesu ia te oema. Ia lo ainga nei tai au. O le whiaurea le atua nei tai au tatou whaalongolongo iai. Toi whautua mai a te tatou. Toi whangu mai a te tatou le nei tai au. O lo manatu mai pea o ia te oema. O lo sila pea o na whafonga alofa ia te oema. Toi mai o lo manao o ia te oema. E tai mai i tātou i tonu o le whaalotanga. Alu e tai mai se nganga mō le ari. Ale o tala noa ia te oere tai au nei. Alu e tai mai se nganga mō le ari. Alu e tau ia ile le lei o Yesu. Alu e tau ia ile anga le lei o le ali ia te oema. Ai oe te alu tau ia se upuna e fausia e oe ia. Langa ele whaola ina ele tangata. E langa le telo tātou na alua o sautanga te lotu whapea hoi. Ana le ai au e le whaola ina. Ana le ai au e le whaola ina. Le ai au ana i e whaia se mea whapea. A whai o sauri tangata le ana e alu i ai a mai e ta lia le whaola tangata. I lola unga luenga whai ta talo hoi. Ta talo mo le uso lea, ta talo mo le tina lea, ta talo mo le tama lea, ta talo mo le uso lea. Aia. Ta le ta talo le mea te whaia. Ai ona na saur tangata fe se praise the Lord ana le ai au le faula ina la fai ana le ai au le faula ina le ali le seve e leo le fina ngalo na le atua e leo le fina ngalo na le atua lo tamalo tinalo usolo to fine ai mai se tato io voi to no le faula tanga nei te o sau se nganga na alu tala i sau faula ina alu tala ana le ai au le faula ina no tele na tangata lotu le wa ai na nalo e mai sitanga tai le lotu mai oh praise the Lord vi ele tua ai tai au te loi ana le ia u le fauraina te lo le tala e to ia lo tanga tai tua no oi esa e to fo ia sitanga tai tua ona oi o upu mau tala ai ale memoria o lo manao ia Yesu o lo manao ia le tua o te tau ia to e tu mau ai o le fa mau ai mana e ale fai o lo upuna fai to o kau ia e ro fai atu nana faulaina ni el tangata to o esta ona ma fu mai atu o tangata faulaina na o telefone na tangata faulaina el vai taimine tele na tui pa tua e vai atu lo fo pipi ma tanga fai da o mari tangata o se vai ai ele se nga o le mea le ma tangata male tala le ya sa kai o na alwa Yesu wa pir falo sa kayo fa mai muy tangata mai sole wo wofo wa tu Yesu le falo tangata sala ai na tele lo ola man na o ya Yesu tangata le na o tangata sala le man na o ya Yesu na mai le sa Yesu mo ya mi o tonga na sa Yesu la sa ili ma fa ola tangata le lo tangata sala la man na o ya Yesu itangata na ilupia ula maluanga o tunga tangata na lai mana Yesu wa fa me tangata o fo mai mo tangata mai ele fo mai mo tangata malolo ele se me la no no vol fa te orto ai nga ave o fa mai ale te malolo o mato to ino le malolo mai per ferma ele se me fa pena ta o le fionga le tu le ngale fetala e tu pa ia le tu ta ya nei fa mai o le tangata o le fo mai mo le tangata mai ai le o le fo mai mo le tangata malolo ai na sau Yesu e sa ili ma faola ile na le lo
Lo ingal tangata laile lo langi le sa wa Yesu. Ele tangata ilupia, ele tangata fai maruana, ele tangata ulavale, ele tangata fa fie tauli. O tangata ia lai mana o ia ile ali. Aya fai foi o lai te ta o levana taliel fa tanga lai te alo lo tu a tele te to o ele tangata lai mana o ia Yesu. Le tangata ya lo tu ele te tonu. Tangata na alo fa vevera no fo al fa ele te tonu. O ele mana o ia Yesu. Ia ale tele tato nga maua si fasi mea agale alu pio leo sua popa tau e tamati e pio leo sua popa agale alu so fai ngo kaika tuja alelo ole mo kwa pepelo ola si sila fo ngalo vole tu la mea fai tu no falsa Aya alwana ye fai nei malena ele ai mas tala tate fai si saula al falsa olo nga sau ole la ole po au lotu po le awa po je fai haleluya amen ai sau o le fau tuanga fo nei tai au ya tato lo la matau lumo I tonu al mota ole tu awani o tato fai ni mea fa pa ole lumo ole tu a fai wa halu te tapu ai le tu ye tapu ai ile nganga ato ia maua ele loto e tasi le manatu e tasi tato ti au na ile tu e uni tato maua le mena wala o tele na tangata le oi tangata lotu a to firve ve o la unga al fatto mo le la unga le sono uso tangata a tiro elo mana onga na le tu la unga sawa o ele upo le tu awa fa pena ia o tau na pa tangata firvela o fifi au ia al mena le o tele tangata lotu termine sole na sawa to finga o to ti a kona o pingi me la unga sani o e ama e fa pena winga o me ai o tau ia to ele tau no lo ainga e le o le fina ngalo na o le tu o lo mana o Yesu ya to o lo mana o Yesu ya cha ia ai o le fa tai siria ia ile tu e moni ma le fa mauni e se le anga le o le tu o le mafuanga le o te fai ai pele fina ngalo le tu o le ale tai me fa pe mai o te alu ave stala o te alu lang o te tonu fa maoni o le tu e lo tangata le anga le o le tu ia cha tele me le o fai ai Yesu mo lo tangata tele me le o fai ai le tu tupe o mea ai o mea inu o lava o le whamalolonga Yesu I te tono lo ainga o ke tau le me moni a te oe le tai au nei luma o le atua lo whafonga le whamai lo pepesi nei si o tatu atunu ia e le aia ma se si o le matou fale na le pao le mea a maorda mai titi le furupo le kale a mai le whangongu whainu whatu le atua ma li e lo finangalo tu ina atu le whanau I lau fiu ai o te tatalo vo I le po te mea whira ulotu o te tatalo I le atua e tu uma lau whanau I le atua Yo o sio tamama tua ya meki e tu I le atua o whape atu le atua ma li e lo finangalo e le tonu ma le sao lo tangata o lau fio o le tonu ma sao mea uma o langa o lewa uloa o le e te mana o ia tia ma lie I e alofa I lau whamalo longa I ala I lau whanau ala le tinau la inga I maua I mai il tino e te lola o le vi inga le fo I le atua o le vi inga le fo I le atua le tai au nei ese ma le whamaoni o le atua mo au tali tonu e le o tala pelo le atua I lo tangata a mea uma o te vai ai e whamalosi mai le atua o ngo leo la wo ulo le tai au nei langa lai mana o Yesu ia tia langa lai mana o Yesu ia tia e le pepelo o ia tia e fai sina utala no le amata mai a fai lockdown ne
mo ia la fa fonga le tua ele mativa lo lima se tupe mai le tua mo ele mativa lo tangata i se me ai o mai le tua mo o iloi o lo o anga le tua ia cha o lai mana o le tua ia cha o te ni uma me vola na o fa esta talo o te le fa dia lo mato ai ngale tai me o te talo ai le tua o le taimi o le ao wifo lo moenga lo fa pe le atua ma lie lo fina ngalo vai lo o tari ai o e te fa tonu mai a tau o e te ngale lei mai a tau langa o au tari tonu le atua o le te mana o ia tau e pe o le mafu angala na u fai fa tai ni tai au i le atua o le atua e ngale lei lava ia o le atua e alofa o lo mana o ia ia tia o lo mana o le atua ia sani o lo mana o le atua i lo ahinga au fai ai lona fina ngalo tai me o te fai tau wina e tu spoia ia e ia le langona e musu mai le atua i lo loto au ane ia o fa vai ati loi o tau ia te oe lo ta mama lo tina ele ni taeo e ese ale le lei o le atua ese alfa maoni o le atua e lei se mete mativai lei ki o afta lai le fionga le atua fa mai ua fa tamao ai ngaina oe ono lea o le manatu o le atua au ane ie fa le ton au fa mativai na o ia ai u fa tamao ai ngaina oe ma e alofa mai le atua au lo mana o foi o ia te oe ma uri tai au nei ele o tai au ele o la susa aya o neia o lo mana o Yesu ia te oe te sau foi mai le atua ila na faalo tanga sau e talia Yesu e avea mo wari mo faola aya awani e faalongo i upo tangata awani e faaseina o iu mafaufaunga awani e faaseina o iu langona aya fo i mai le tua manu o mau alo tāwano fo i mai le li manu o mau alo tāwano la le wo tau ia te oe tai au nei e leo se tangata le tua e tala pelo ai e ala no tala no atu ia te langa mo i te le pelo e le iei ma seisi o lo wa inga wo o le whare mai i teimi nei talu ona pesi wha mai i COVID se funma le iwa le olo pesi tato tunu ai wo utala no lo ai ngai le si COVID se furu mari va o fa mai masani al furu masani o Samoa ai fefe wa vem meta fa fefe lo tatu o tunu tau fa fefe o tatu tangata o tele matangata wala tu furi tua ile tua ai wo fefe i mei ai o te tau ia te o te nei o lo mana o Yesu ia te o ma lo tamama lo tinai lunga o penga ta failangi ia mo dia tu fa ma lo mar fa tai lo komeni mai le tai au ile upo le tu tatu tala no ai o tala na male maule tai au nei o lo manao Yesu ya te oe ma tamam tina o lo manao o ia ya te oe ma o lo manao o ia i le fanau tu pulanga tala vou teine tala vou tama tala vou o lo manao Yesu ya te oe ele o tai au o nei fo i mai i le tua e talangona e o tino le pai ato le atua ia te oe i lo fa longo le fe au le nei tae o lo manao ia te oe ma tato te ilo ele mamalu ma le siri ese Yesu Keriso ma o lato fati e Yesu i tamai asini o lato lafo lato ofa mea waifo ma lafo lato ofu le alo tangata e sili o na mawalunga e pa ia mamalu e tatau i aile viinga e tatau i aile viinga i a Yesu langa na maliu ke riso le sa tau le Calvaria e tongiola na mana o Yesu Keriso ia la veina lo tangata awane e tatou pa ule lo loto le angasala lo tamale ni tau lo tinalo no sa tapuala lo watu no Samoa o fea lava le ke lope ni la langi e fonga mai ai o leo o tala no ia te oe ala le upu fa wina le tua e mana o Yesu ia te oe
e mana o Yesu ia cha. Amu ia tātou o lo mana o mai a Yesu. Aya, o lo tātou te ena pea o ia le tele o taimi. O lo tātou te ena pea o ia le tele o aso. Aya, o lo fai perenga luenga o lo tū mai e tui tui. Sani o a fea e te tala mai e lo fai te toa. Lo a inga o a fea e te tala mai e lo fai te toa mo Yesu Keriso. O lo tū pe o ia ma tui tui. O lo na ia leo leo fo ia te oe mao. Tātou momoe, o lo leo leo a Yesu. E le moe le tule moe. Aia, o lo anga le o ia moe mao. Me le lo ainga ni tai au. Ia o le tal no atu la ni tai au, ia le whaasoa atu fo ile le fionga le tua. E tupolo fatu atua le taulongolongo ile fionga le ale atua. Ia le utala no ia ato ia fai e te alu isi anganga, e tai mai mo le atua, awane i alu tau ia o upu. Au e tala noa ia upu mau langona mau manatu. Aya, tala noa ia ile upu le atua. E mana o le atua ia ato e mana o le atua ia atua. Taimi uma, aso uma, e mana o ia ia ato e ma. A fai te fia mana mai fai tau atiri le fionga le atua. Ia inu malia le upu le atua. Tere tangata whauina i le fionga le atua. Na toia a whanoro la to wola. Aya. Ono tangata o matua le upu. Tangata wainu malia le upu. O lato whaatua tua i le atua. Lato taritonu i le atua i me uma. Aya. O le ana tau nuua i le tau nuunga le lei. Lo lato wola au nei le atua. O le whiau lea mo oe maa o le nei tai au. A le whiau e mana o Yesu ia te oe. E mana o Yesu ia te au. Awani o ta whaatala le. Awani e manatu whaatawanga vale i le finangalo le atua. Langa leo whetalai le tuspa i e le tai au nei. Whamai a ho e le taimi e le whetau tala i tātou pe whengnava ai. Whamai e ala langa mai ma. Tātou wa aila e matau tia o le atua. E mawhai e le atua na whaatau tala le maa. E mawhai e le atua na whaariu a reto maa. O a mea uma e whaariu e le atua langa o le atua. E ona mea uma lava. Le aise mena whai e lalolangi nei e le i whai a ao le atua. Me la leo whetalai e le atua le ni tai au. A whai e o le taimi lea. E le ma whai ona toi tau tala mai tangata. A e whai e maa ona lato ala langa mai. E ma whai e maa ona lato vivi i atu i le atua. A e o whea oi. O whea. Pe a whai o le taimi o le atua. A e le ma whai ona e tau tala. Le lau whai maira fionga whawina le atua le tai au nei. O loo manao Yesu ia te oe. Ma awane o tātu ua. A whai manao lo Yesu ia te oe alu loa. Alu loa au e te toi whaatali. Au e te toi whaatali. Langa o le atua o le alofa lava ia. Praise the Lord. Hallelujah. Ia via le tu ni tai au. Ia o le whiau leo mo ema. Tātou tala noa ile na fionga whauina. Ia ni tai au. Ia a whai wa Yesu tasi wa talia Yesu e ve mo na lim whaola. Ia e lo tai au e nei. E vo se tasi o mau i maftianga le tino. Ia leo tau ia te oe tai au nei. O lo mana o Yesu ia te oe. O lo manao Yesu ia te oa mai, oa mawhatianga yo ia te oi. O lo manao Yesu, e whani whamaro lo o Yesu Keriso le tai au nei. Ia ai o le tusi nā leu tātou whaita wina i ni tai au, o le tusi nā le fo mai luka, ia o lo manao Yesu ia te oe ma.
Ia ni tai ia ora tatou fai tatou maftanga ia ona tatou tau mavae fulanias ia alfa mai le tua ia ngale le ia te oe le tama le tina le uso le tua fafine ai maise na i whanau le tai aro nei e manao Yesu ia te oe e manao Yesu ia ta e manao i tatou o mai tatou te whafo ia tu lona vi inga e manao tatou te o mai e whafo ia tu le whamanu mo le whanetanga ia te ia awa o ia e le leila va ia e o le whavavau awa o ia o lo manatu mai ia te oe mau o ia o lo sisila mai o na whafonga alofa ia te oe mau ia tatou maua le ola e whavavau ia nei la tai au ia whamanu ia tele mai le atua le tatou porkalame o tō uma foi o mai mo mai lunga o penga ta whailangi le nita au whamanu ia tele le atua ia iailo na angale lei ia te o tō uma lava o whea lava le tafo ke lopeo e mai moa masira sira mai le nita le tatou porkalame o le tatou porkalame le nita au e manao Yesu ia te oe e manao Yesu ia te ia tatou porkalame la nita au ia la tatou o mau le talo i luma le atua ia mawhai wina i fori tatou porkalame ia whamanu ia tele le atua ia le atua lo mātou ta mai le nita au fo iatu le mamalu ma le vi inga ia te oe le atua le tamā le atua le alo le atua oe le anganga pa ia o manei le wheau na tautalangia le nita au na e whetalai ei mo i mātou o loo e manao ia te i mātou lo mātou atua mātou whafo iai le vi inga taulanga whaftai i lau fio o na o lo alofa ma lo wanga le lei le whatua o ia mo i mātou au mātou ta talo le nei tai au tamā a o iai se tasi o maua o ia i mawhatianga o le tino mātou ta talo le nei tai au pei o na e manao ia te i mātou tamā mātou te manao mia lau whamalolonga pa i atu pa iane pa ifo i se tamā se tina se uso se tua whawhine o maua o ia i mai o le tino le nei tai au ia iai lau whamalolonga lo mātou atua mātou ta talo fo le nei tai au le atua fai o iai se anganga wa ai aina mo oe malo finangalo wa ia talia oe ke riso e vea mali me faola le nei tai au mātou ta talo o i mātou lavo se whanau le anga ma le anga sala u mātou atu i o luma mātou talia i o Yesu e vea mali me faola i o mātou o langa lo mātou atua mātou ta talo le nei tai au pa i atu lau whaamanu ianga i se tasi se tina, se tamā, se uso, se tua whawhine, wa ia talia o Yesu le ni tai au e vea mō nā li ima whaola. Ia, mātou ta talo fo le ni tai au, mātou mana tua pēa lau au na ia sale, ma le tina ia taumata, ia iai lau whaunga, iai lau whatumunga ia te ila ua. Ia awalo fina ngalo lo mātou ta mai, whatumu le utu ia te ila ua, wa le tautuaina o lau whiau ma lau ngā luenga, wa e to tofi o la wo feiva alo filima e au na manga lulu e mo o ma lo fina ngalo lo mātou tamai mātou ta talo foi le nei tai ao lo mātou atua ia lau whamanuianga i se o mātou tamau au na ia pasta tiuna fiso ma le wharitua ia rose ma le whanau le atua ia i pēa lau whatumunga whale anganga ia te ila ua ia i lau whauunga ia mata mai o la utu muai se ia o i le alofi o la ua vai. Ia i lau wangale leile ka le sia i o tara lo mātou tamai tupu mai ia ola lau ngā luenga. Ia ona mātou whaia lau fina ngalo lo mātou atua. Mātou tatalo fo i le nei tai au tamā. E si la fia mai le langi. Tonu fo i o nei fale o lo whaia i nei porkalame ia i lau whamanuianga. I le nei fale o le nei whanua lo mātou tamai. O lo mātou whai aile ngā luenga o le tala ina lo whina ngā loe ala i lunga o penga ta whai langi. O le mata i sau au ngā luenga siri siri ese lo mātou atua. Mātou ta talo le nei tai au tamā. Ia, whamanuia fwisi o mātou tinata i tai a iupeli. Ia i pēa lau whamalolonga, ia i lau whaunga ia te ia. Ia au āta tonu al mātou porkalame, ma le whasoso ina lo mātou tamai. Fo i le mamalu ma le vi inga i lau fio le ni tai au. Tu mau mai o manuia mo i mātou ta talo. Ia i se tasi o nei nuu. Mau i mawhitianga ke riso. Tu ina atu i lau fio lo mātou atua.
ia ilo wang le lei se tasi foi ainga o mufitie le au pong sa o le vala au pa ia se tasi o tina ia ilo fa ma fana o ena e fetala ia muia e fano no awa e fa ma fana ina ila tau ia le tina foi ia Melisa lo mātou tamai, lau wala ulia i lau auna ia vala le atua. Ia, maua sona no whanga le langi lo mātou atua. Ia i lo wang le lei lo mātou tamai. Ua whātou ma le langi au whamanuanga. Vai lua tutusa so mātou manuia lo mātou tamai, mātou tatalo i le nei tai au. Fo i le mamalu ma le vi inga i lau fio. Aua lava ne ia te mātou. Ai o le vi inga e fo iatu i lau fiore mātou ta talo le ni tai au. Tama, fo i le mamalu ma le vi inga i lau fio no Iesu Kariso, o mātou oli mo le mātou faola uole mo mātou wala autu ai nei. Amene ma amene. Praise God, hallelujah, thank you Jesus, amen, amen. Ya, amanu ia te reatu ia te utou umalanga, mai lunga o penga ta whailangi ni tai au, ia tatu porkalame na, ia whamanuia le tua amanaonga, whatau e le tua tusa ana masani o le alofa fua lea. Ya, God bless, to wha saifua, manuia le ne yasu.